umudefanseri n'umuzamu w'ikipe ya Muhazi bamwita Jibril Watara. Arabanza arapfukama akora icyo bita gusali, arasenga abwira Imana ati Allah subhanahu wa ta'ala, icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru cyane kuruta andi mazina yose, niho mbashije ukanshoboza umpaye gutsinda igitego cya 12 muri shampiyona, kikaba ari igitego cya mbere kuri mace ya APR na Muhazi. Abafana ba APR bati umva amajwi yabo gatoya amasegonda abiri, umva ukuntu bameze, umva umurindi wabo hano, iyumvire. Nyamukandagira ikaba ikoze ibintu bibi cyane, ivuga iti n'inzozi niba hari n'izo mwari mufite bareyo muzisubize kabisa aho zari ziri, gutakaza nibiza koroha hano. APR iterekamo icyambere cya Jibril Watara, pasi turutse ku ruhande Axel hagana muri kona, umupira uzugendera hasi, komunikasiyo igenda nabi hagati y'umuzamu n'umudefanseri wambaye nimero 5. Baro umusore Jibril Watara ayitega ikirenge kumwe kabisa, akamamiye umuntu akaruza isosi, atezeho ikirenge gusa, agapira karaza kikozaho karidaha, karagenda kikoza mu nshundura, nazo ziravuga ziti nta kindi nakora no kunyaganyaga. Baro yamaze kungeramo, ziranyaganyaga bya hatari. APR kimwe, ikipe ya Muhazi ubusa. Kabisa igitego cyiza cy'abataka, amapira uhinduwe niba ndebye neza ni ashobora kuba ari Ruboneka arawuhindura kabisa, uzunyerera hasi, yaguranye na Kagege ajya ku ruhande, noneho umupira Kagege asa n'ugaruka kabisa, pasa Ruboneka ahita awugarura, arawugarura uzunyerera nk'imbarabara uri hasi ku bwatsi kabisa. Hanyuma uyu musore w'Uwagadugu hariya mu gihugu cy'abantu b'inyangamugayo hariya kwa Thomas Sankara muri Burkina Faso, ikirenge nyerezaho iri gufwa rwose, kwino irino rinini ry'igikumwe niko navuga, iri gufwa niryo kojejeho, iri riri kwino ry'igikumwe niryo kojejeho kabisa. Umuzamu Amani birangira ariho abaza uyu musore witwa Murangamirwa Serge ati bigenze bite ko murangaye, arizamukira n'ubundi APR. Reka turebe ku ruhande rw'iburyo, Kagege arawuhindura imbere zamu bishira ukuramo, biragaruka kwa Ruboneka. APR bari bitsinze birakomeye, ari kumpira baratabara n'ubundi n'umupira mwiza cyane wabita Ruboneka, arazamuriye umuvandimwe Watara bariho bashakishiriza bagenzi be kugira ngo barebe uburyo bakongera ibitego. Imipira yose bari kwerekeza kuri Watara, hatari kabisa. Iminota imaze kuba ingahe? 37. Ikipe ya APR kimwe, Muhazi United ubusa. Nabwiraga abantu rero ni Mutaramane na Kasesa Distillers, ikinyobwa kimeze neza kabisa, bakaba bafite icyo bita nta cyabaye mukomeze. Amana abafana baserebura hano kuro, cyabaye umufana wa APR arahagurutse araserebura, abaye nka bakame ngo mu ishyamba. Yabwiye intare n'izindi nyamaswa ati ibintu bibereye muri iri shyamba turirahiye birafise. Inyamaswa zaratibitse ziriruka zigeze imbere ati turi guhunga iki, zihagaze zisanga nta cyabaye. None umufana umwe arahagurutse yinaga ibirere, mbona abantu bose batireye irakiri amahingada. Naremvuze ni Quantum ya Claude, abarayo barayishimusa ko atavuga. Ahubwo njye ndibajije ngo hari undi muntu ufite tekinoloji ku buryo yamenya ibintu mbere ya kwizigira bikadusangira. Nimutuze radiyo yanyu irakora, nta cyabaye murera n'urusaku gusa. Akaba rero ariko yemeze iminota imaze kuba 41, kiracyari cya gitego cya imwe cya APR cyatsinzwe na Sheikh Jibril Watara ku minota 34 ku busa bwa ekipe ya Muhazi United. Mu kanya gato cyane mu minota 45 y'igice cya mbere iraba yuzuye. Ubwo rero reka tugereze turebe peje magato cyane kwa Bishara Londolo Latif. Attention, pira hagati mu kibuga kina neza cyane seraba ekipe ya Muhazi United, passe Kagaba, mpira nyuma gato cyane kwa Bishira
Bishira cheko mpira muremure ariko yaraririye Kagaba Nicolas isanzemo wenyine ni umuvandimwe Poti Masimango Fiston. Ahangaha ndashyiramo Kwizigira gatoya Rugangore namuvugishije. Kwizigira uranyumva neza cyane twiganiye nk'abari kuri telefone. yego Iyo bavuze uruganda rwitwa NBG wumva iki? iyo bavuze NBG numva inzoga ziryoha cyane zujuje ubuziranenge. Urugero duhereze urugero rw'imwe ushobora kuza gusoma nimugoroba kandi ugasoma mu rugero. hari igezweho yitwa Bombastic Gin. Aha. noneho ikaba ije Imwe yongera uburyohe n'ubundi nk'ubwo Fimbo Gin yari ifite. ariko Quantum nayo bigenda Quantum wajya gutari kumwe. Nge nawe dufatanyije kogeza umukino. Ewan iyo bita Fimbo rero iyi ngiyi Kwizigira guhitiyemo ni inzoga nziza cyane bayita Kiboko la Q igice kijyanye n'icyaka ikagitsirika burundu ukamera neza cyane. Soma ku byo kunywa bikorwa na NBG uruganda rwiza cyane ruherereye mu mujyi wa Kigali area ku Gisozi. By'umwihariko soma kuri Fimbo Gin kuri Bombastic no ku bindi binyobwa byabo birangure niba uri umucuruzi cyangwa se n'ufite depo uranguza abandi urebe ngo uratera imbere kandi ibintu bimere neza cyane. Ukeneye kurangura ku ruganda nimero iroroshye cyane ni 0782 16 11 11 0782 16 11 hanyuma mwibuke yuko umuntu utaragize imyaka 18 cyangwa se umugore utwite ntabwo yemerewe kunywa agahiye kimwe n'uri butware ikinyabiziga n'abandi. Tunywe res ariko nitunanywa tunywe Fimbo Gin ikorwa na NBG. Axel minota igenda izamuka hano biracyari ubusa kusomera ko dusubira hariya. Tugeze ku minota 43 kiracyari cya gitego kimwe cya ekipe ya Pere ku busa bwa ekipe y'amazi umupira muremure arawutera. Ishimwe Pierre Marie umuzamu wa ekipe ya Pere ku mupira wihera Amani mugenzi we wa Muhazi. Shyira umupira imbere gato cyane kwa Bishira Jamaica pass hagati mu kibuga. Attention kora amakosaria ikosa barikorera uyu muvandimwe witwa Nzengini Kodem Kumba Russell sere ukomoka mu gihugu cya Gabon. Kabaro kwemeze muzamu babanje kumufungira rase umuzamu wa ekipe ya Muhazi United twagereza Amani. Arakwemeze mpira ropasa kwa Bishira Ndora Latif. Attention Jamaica pass control baramutega ariko umusifuzi aragatene mukomeza umupira kwande kwa Omedi arabasiga marazo ariko Bishira arago ku mpira utareka muri corner kada umusifuzi aravuga ati wowe Dennis Rukambi Omedi umupira ni wowe uwirengereje ahubwo umupira no gutereka imbere za Muryamani ikipe ya Muhazi United. Igice cya mbere mu kanya kirajya kurangira Kwizigira tumuhaye ijambo ariko ndakubwira yuko Kiwingu ari rikeni nziza cyane ikorerwa mu gihugu cya Tanzania ikazanwa mu Rwanda na Come All Limited ikabiboneka mu isoko rya Nyarugenge. Iyi rero ni rikeni nziza cyane wayinywa yonyine cyangwa se ukaba wanayivangira ukayikoramo cocktail bundi ukamererwa neza pe. Reka nkubwire yuko rero uruganda kabisa rukomeye rubakorera ibyo kunywa hanyuma abayizana aribo Come All Limited baboneka mu muryango wa B1 102 aho bita kwa Antaria mu isoko rya Nyarugenge. Ukeneye kurangura niba uri umucuruzi hamagara 0789 16 76 58 0789 16 76 hanyuma tunamererwa neza cyane twinywera kabisa twinywera kuri Mukamira yogati. Abantu benshi bakunze gutinya kuzigura kubera ko bafite ubwoba yuko zakwangirika kubera ko badafite firigo ariko Mukamira yakuzanyire yogati zimeze neza kabisa zihanganira ubushyuhe ushobora kwayipfunyikira umwana agiye ku ishuri ndetse yuje intungamubiri ziri mu moko abiri ari strawberry ndetse na vanilla zifunze mu karito nziza ya mililitiro 250. Mukamira drinking yogurt ubwo ugomba kuba ariyo unywa hanyuma hereza umwana wawe iyi yogurt ubundi amere neza cyane. Iminota 2 hano ishyizweho biracyari kimwe cya APR ku busa bwa Muhazi cyatsinzwe n'umusore Jibril Watara. Kwizigira twerekeza aho ngaho tubwire uko bimeze hano dushyize iminota 3 ni 3
ubwo kwizigira dusoreza aho ngaho Nyamirambo. Hano ni ibiri inyongera, reka tuyirebe, harabura amasegonda make cyane hagati mu kibuga basore kipe